13 sati i 16 minuta na satu Tehnomedija centra. Slušate emisiju Da vas čujemo na talasu Magnum radija. A danas u emisiji slušamo Aleksandra Milivojevića, člana gradskog veća zaduženog za kulturu i informisanje, i pričamo uglavnom o tome šta će se dešavati u gradu 7. septembra kada Zaječar obeležava svoj dan. Da krenemo redom. Krenemo redom, znači svečanost će početi od 10 časova izjutra, kada će delegacija grada Zaječara, udruženja boraca i Vojske Srbije položiti vence na spomenike palim rodoljubima iz 1833. godine na gradskom groblju u Zaječaru. Zatim će položiti vence pripadnicima Crvene armije na spomen Kosturnici. Posle toga polažu vence u Park šumi Kraljevica na spomeniku Vešala. Odatle se polažu venci borcima palim u oružanim sukobima od 1991. do 1999. godine u centru Ministarstva odbrane. I zatim ide na kraju završno polaganje venca na spomenik poginulim ratnicima od 1912. do 1918. godine na Trgu Oslobođenja. Dobro. Zatim se selimo na Felix Romulijanu, gde će biti svečano uručenje javnih priznanja grada Zaječara, svečana akademija gde će nastupati hor Felix Romulijana, a zatim će se održati na istoj lokaciji prijem gradonačelnika grada Zaječara i predsjednika Skupštine grada na Carskoj palati Felix Romulijana. Od 18 časova ćemo imati dečji karneval gde će učestvovati naši najmlađi sugrađani iz vrtića, koji će doći na Trg Oslobođenja, gde će im biti igrana predstava Volim svoj grad, a i sam karneval će nositi temu Volim svoj grad. Od 19 časova za njih će nastupati Pinkove zvezdice, predvođene našim zaječarkama Malom Lenom i Malom Milicom. Lepo. A od 21 čas kreće veliki koncert Ace Lukasa i Folk House benda, a od 22 časa je pripremljen veliki vatromet